بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسناتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازينا حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتئنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعمل على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته ناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسكنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا طول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات ونعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جنات رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل عملنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا إلى الخير مآلنا وحقق بزيارة آمالنا واختم بالسعادة آجلنا. هذا ظلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونحيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أطرق الله أطرق الله قال الواحد إذا أعطاك الإتر تقول أطرق الله أطرق الله كما أطرتنا أطرق الله في الجنة كما أطرتنا في الدنيا أنت أطرتنا في الدنيا ربك أطرق في الجنة batal pe Imam Busiri هذا نعم. الفاتحة وقراءة البردة الإمام البوصيري نعم إمام بوصيري على ما نواه صاحب البردة وعلى ما نوى أصلافنا الصالحين عند قراءة البردة وعلى ما نوى صاحب الحاجة صاحب البيت صاحب المجلس أن الله ينور قلوبنا وغوالبنا وييسر أمورنا يقضي حوائجنا ينيل لنا مطالبنا وعلى نية أن الله يجعل أولادنا علماء عاملين دعاة مهتدين غير ضالين ولا مذلين ويرزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلى نية أن الله يبلغ المقاصد على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مكلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر البان والعلم. فكيف تنكر حبا بعنبا شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم. محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما تعاضت من جهلها بنذير الشيب والهرم. ولا عادت من الفعل الجميل خيرا ضيف ألم براسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أنكره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. من لي براد جماح من غواياتها كما يراد جماح الخيل باللجوم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها
إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على خب الرضاء وإن تفتنه ينفطم فاصرف هواها وهذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيب وراعيها وهي في العمل سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تصيب كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الجسم وخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التحم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظك النصح فاتهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به أسلا لذي عظم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزاولت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي صلى الله عليه واشتد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف العدم صلى الله عليه وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم صلى الله عليه وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم صلى الله عليه وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب
ومن عجم صلى الله عليه. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم صلى الله عليه. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم صلى الله عليه. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه. وواكفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم صلى الله عليه. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعيب عنه ناطق بفمي صلى الله عليه. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه. لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه. أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي صلى الله عليه. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه. وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه. كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم صلى الله عليه. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم صلى الله عليه. لا تيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن مولده عن ذكر بعنصرية فمبتدع منه ومختتم يوم تفرس فيه البرص أنهم قد أنذروا بحلول البرص والنقم
شابتيه ونكسرى ومصادعون كشمل أصحاب كسرى رملتهم والنار خامنة الأنفاس من عسف عليه والنحر ساهل عين من سدمي وسعسى وتعن غضا ورد واردها بالغيب بنظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضربي والجن تاتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلمي عام وصام فعلانون البشائر لا يسمع وبارقة الإنذار لا تشفي من بعد ما أخبر الأقوام مكائنه بأن دينه المعوان جلم يقمي وبعد ما عينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الآدم صنمي حتى غدا عن طريق الوادي منحزمون من الشياطين يقفوا رموا حازمي كأنه حربا أبطال أبرحة أو عسكري بالحصى برا حتى يرمين أبدا به بعد تسبيح ببدهما نبذ المسابح من أحشاء ملتكمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سترت سترا لما كتبت فروعها من بديء الخد باللجم صلى الله عليه مثل الغمامة أن سار سائرة تجيه حر وتيس للحجير همي صلى الله عليه أسلمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمي صلى الله عليه ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهمي صلى الله وقاية عليه الله أغنت عن مضاعفة
من الدروع وعن عالم من الأتم صلى الله ما عليه زامن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم صلى الله عليه والتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه ذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه أبرأت وطبا من لمس راعته وأطلقت أريبا من رفقة الأمم صلى الله وأحيت عليه السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة بالعصر الدهم صلى الله بعارض عليه جاد أو حلت البطاعة بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني وواسيا له ظهرات ظهورنا للقراء ليلا على عالمين فالدر يزداد حزنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتزم فما تطاول آمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حكيمنا الرحمن معجزة قديمة سمة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن هدي وعن إرمي دمت لدينا فقد كل معجزة من النبيين جاءت ولم تدرمي محكمات فما تبكين من شوائب إذ شقاق وما تبغين من حديث فغلبت الضعيف أحد من عربي عاد المعادينا يا سلامي عزت بلاغتها دعوى معارضها ردت غيور يدا جميعا الغرب لا معاني كما البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على
اكسر بالسمين مرت بها عين قارئة فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيمة من حر نار الغضاء أدفتها الرضا من وردها شبه كأنها الحوضاء يدرج به من العصاة وقد جاءوا كالهمم وكسرات وكالميزان معذرتان فالقسط من غيرها بالناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو الهزك الفاهمين قد تنكر عين ضاء الشمس من رمد وينكر فمطام الماء من زغطين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق متون العين كالرسم صلى الله ومن عليه هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم صلى الله عليه ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شأوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنم صلى الله عليه خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رعت قلوب العين
بعزته كنبعة أجفالا جملا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي ودوا الفرار فكادوا يربطون به عشالت مع النكبان والرقم تمضي ليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما ضيف حل ساحته بكل قرب إلى لحم العدا قريب يجر بحر خميس فوق سابحته يرمي بموج من الأوطان ملتطم من كل مغتنم لله محتسب يسطو بمستصل للكفر مصطلب حتى غدت ميلة الإسلام وعيابه من بعد غربتها موصولة الرحيم مقبولة أبدا منهم بخير عامل وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم صادمهم ماذا رأى منهم بكل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أهودا فصلحت في لهم عن حملا وخامي المسر بدهم بعد وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بصوم الختمة ترك أكلمهم حرف جسم غير منعجم شك سلاح له سمة ميزهم والورد يمتاز بسمعان سلامي تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر بالأكمام كل دم كأنه بظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزن لا من شدة الحزن طالت قلوب العدا من بأسهم فرقات فما تفرق بين البعم والبهام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقى
تلقه الأسد في أدبها تدمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليس حل مع الأشمال في أدبه كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خاصم البرهان بالخصم كفك بالعلم في أمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه. إذ خلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه. قطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. من يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه. لن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في اللكم صلى الله عليه. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العميم ولن
يا ضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزمي وذلني صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنحت عذابات الباني ريح صبا وأضرب العيسى حاد العيس بالنغم ثم رضا أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو
طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في البدء وفي ختم أبياتها قد أتى 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا رحيم الأمم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا رحيم الأمم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واغفر بها ذنبنا يا رحيم الأمم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رؤيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكتاب محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معلن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم
محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي الله 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 لا إله إلا الله الله محمد رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صواه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من زائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعزته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعد النشي شافعنا محمد نور الحادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم الله 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 محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Habib Allah. As-salatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah.
وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأحبابه وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته، وأمتنا على سنته، واستعملنا لطاعته، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين، والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشي هذه البردة سيدي شرف الدين محمد البوصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها، أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم، واعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين
ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا علينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا. فباللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا وباللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومخدمنا وعفنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانتين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة قبول وإلى حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين منا من خير أنام وبالمؤمنين يا ذوي متين اكفي شر الظالمين وصلى الله وسلم الحمد لله بالعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-6 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di Majlis Dalail Khairat, bertempat di rumah yang berkah ini, yaitu di rumah Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.
Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah dan Managib, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Rabu tanggal 7 Rabiul Awal, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Tauhid yang diasuh oleh Habib Nopol Asgab, bertempat di Jalan RW Mangosidi, Komplek Kasapelis Kalidoni. Dan pada malam ke-8 peringatan Maulid, malam Kamis malam ke-8 peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab atau Habib Ali Jenggot Abang, bertempat di lorong Sungai Bayas, Kelurahan Kuto Batu. Dan pada malam Kamis dan pada malam Jumat malam ke-9 peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab, bertempat di lorong Rakyat 14 Hulu. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Mustafa bin Hasan Abu Futem. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan managib singkat Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar. Wa alaihi ma falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Izinkan saya membacakan sedikit daripada managib Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau lahir di kota Palembang, Darussalam pada tanggal 6 Maret 1922 Masehi atau bertepatan dengan awal Rajab 1340 Hijriah. Beliau merupakan anak tertua daripada 10 bersaudara. Ayah beliau As-Sayyid Hamid bin Muhammad, cucu daripada Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayah beliau adalah seorang anak keturunan Rasulullah SAW yang sangat mencintai juga gemar mendengarkan dan menghadiri serta memuliakan majlis taklim dan juga pengajian-pengajian yang dihadiri oleh para ulama. Ayah beliau juga terkenal memiliki hubungan dekat dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Sedangkan ibu beliau adalah seorang wanita salihah yang bernama Syarifah Zainah binti Abdillah Al-Kaf. Masa pendidikan dan perjalanan hidup beliau dalam menuntut ilmu, beliau dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang sakinah, di bawah didikan dan bimbingan daripada paman-paman yang selalu memperhatikan agamanya, agar beliau selalu berada pada jalur yang diajarkan datuk-datuknya, baik di dalam bidang syariat maupun adat istiadat. Memasuki masa diniyah awaliyah, beliau disekolahkan di sebuah madrasah diniyah yang bernama Al-Ihsan, yang merupakan cabang dari Rabithah Alawiyah Jakarta yang berdiri pada 1902 Masehi dan mempunyai tenaga kerja yang profesional di bawah asuhan kepala sekolah Al-Habib Al-Alim Al-Ustaz Muhammad bin Husain bin Syihab. Pada jenjang yang lebih tinggi, Al-Habib Muhammad Sahibul Haul melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nurul Falah yang terletak di daerah Suro 23 Ilir di bawah asuhan Muallim Abdul Samad dan Kiai Daud Rusydi. Selain itu, sejak kecil beliau selalu menghadiri pengajian-pengajian yang dipimpin para ulama seperti majlis yang dibuka oleh Al-Habib Muhammad Salim bin Al-Kaf. Muhammad bin Salim Al-Kaf. Beliau pun mendapatkan pelajaran-pelajaran di luar sekolahan, yaitu dari para habaib yang mendidiknya seperti Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syihab dan Habib Abu Bakar Jamalul Lail di rumah mereka. Selain itu, beliau belajar dari beberapa habaib yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar negeri seperti Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta dan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, juga dari para habaib yang diantaranya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid Al-Munaffar Hadramut. Maka berkat semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu agama, juga keriduan daripada guru dan orang tuanya, Al-Habib Muhammad bin Hamid telah memperoleh bagian yang besar dari warisan datuknya yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
merupakan ilmu yang bermanfaat. Selain dikenal dengan ilmu dan sifat tawaduknya yang tinggi serta akhlaknya yang mulia, Al-Habib Muhammad bin Hamid juga dikenal sebagai pemuda yang produktif. Beliau berdagang dan bekerja membantu orang tuanya. Beliau juga membantu adik-adik dan saudaranya untuk dapat belajar sekaligus bekerja. Sampai pada usianya yang cukup matang, tibalah saatnya bagi beliau untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menikah tepatnya pada tahun 1943 Masehi. Beliau menikah dengan seorang syarifah yang bernama Syarifah Maryam binti Abdullah bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang merupakan anak daripada pamannya. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 6 orang anak. Kesemuanya tumbuh dan dibesarkan dalam pengawasan dan pendidikan beliau. Aktivitas beliau dalam berdakwah pada suatu hari, salah seorang gurunya berkata kepada Al-Habib Muhammad bin Hamid, beliau adalah Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, "Ya Muhammad, mulailah berdakwah, apalagi yang engkau tunggu?" Maka setelah itu beliau menetapkan niat dan tekad ingin meneruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW dan mengikuti perintah guru-gurunya. Mulailah beliau menyampaikan risalah dan menunaikan amanah untuk berdakwah ilallah. Saat gurunya sakit, satu demi satu beliau menggantikannya mendatangi majelis-majelis taklim dan membuka pengajian-pengajian untuk berdakwah dan mengajar dengan lembut dan penuh kasih sayang serta kewibawaan dan ketegasan. Juga akhlak dan budi pekerti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada golongan tua, muda, pria dan wanita. Beliau menghormati yang tua layaknya orang tuanya sendiri dan menyayangi yang muda layaknya seperti anak beliau sendiri. Juga menghargai kerabatnya seolah saudaranya sendiri. Sehingga banyak sekali pengajian dan majelis taklim yang beliau isi, semua golongan berdatangan menghadiri dan bahkan senantiasa menemani beliau dalam berdakwah. Di antaranya tempat-tempat beliau mengajar adalah yang pertama, Musallah Karangbuang 10 Ilir, Musallah Darul Muttaqin, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, Masjid Lawang Kidul, di kediaman almarhum, dan juga di tempat-tempat lainnya. Al-Habib Muhammad bin Hamid adalah seorang ulama yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini pernah beliau tegaskan dalam satu ceramahnya sebagai ajakan kepada saudara-saudaranya yang beliau cintai untuk mengikuti pendahulu-pendahulunya, mereka daripada habaib yang orang-orang soleh. Di antara kalimat yang beliau katakan adalah, Islam yang saya ajarkan ini adalah berkat dari guru saya, dan guru saya belajar dari gurunya, dengan gurunya lagi, dan terus sampai kepada Rasulullah SAW. Selain berdakwah, beliau juga selalu menyempatkan diri untuk memenuhi undangan-undangan dalam acara Islami, dan beliau tidak pernah memandang siapa yang mengundang atau di mana tempatnya. Selagi beliau mampu, beliau selalu berusaha untuk mendatanginya. Dan yang lebih istimewa lagi merupakan gambaran dari sifat tawadhu yang ia miliki adalah beliau tidak pernah, bahkan pada orang yang jauh lebih muda sekalipun daripada beliau. Kepergian beliau ke rahmatullah hari demi hari, terus berganti tahun pun berlalu. Dalam usia kian lanjut, beliau masih menyempatkan dirinya mengajar dan memenuhi panggilan-panggilan undangan. Sampai suatu hari Al-Habib Muhammad bin Hamid menderita sakit. Beberapa kali beliau menjalankan perawatan, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Hampir setahun beliau mendapatkan perawatan dokter di rumahnya. Penyakit beliau pun tak kunjung membaik. Banyak orang yang datang menjenguk beliau yang terbaring di rumahnya, bertamu bahkan bertanya tentang ilmu fikih baik dari karib kerabat maupun muridnya, dan beliau tidak segan-segan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Beliau sangat sabar menghadapi penyakitnya sehingga beliau pernah pingsan dan tak sadarkan diri karena menahan rasa sakit yang dideritanya. Dan beliau ketika sadar, beliau bertanya, berapa lama saya tidak sadarkan diri? Setelah mengetahui jawabannya, beliau bergegas menyiapkan diri untuk mengqadha daripada salatnya. Jika tidak mampu, beliau meminta diambilkan air wudhu dan bertayamum. Di dalam sakitnya, Al-Habib Muhammad bin Hamid sangat senang mendengarkan gosidah-gosidah yang dibawakan oleh anak-anaknya. Beliau pernah berkata kepada Sayyidul Walid Al-Habib Hamidun Nagib bahwa beliau sangat ingin pergi berziarah ke Hadramut untuk berziarah ke makam datuk-datuknya, dan juga beliau meminta kepada anaknya Sayyidul Walid Al-Habib Hamidun Nagib untuk dibacakan kitab Tajul A'ras karangan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Sampai pada suatu ketika di saat sambil membaca kitab tersebut, beliau kembali pingsan. Setelah sadar, beliau bercerita kepada anak-anaknya Sayyidul Habib Hamid Nagib bahwa beliau sudah pergi berziarah keliling Hadramut, bahkan telah masuk ke kampung-kampung yang juga dilalui orang-orang di negeri itu. Bahkan
Dan ketika keluarga dan anak-anaknya berkumpul untuk membacakan qasidah, beliau berkata sambil menitihkan air mata, sekarang ini kecenderunganku pada dunia sudah tidak ada sama sekali, dan saya hanya memikirkan akhirat, dan saya sangat cinta sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya sangat rindu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berpesan kepada keluarganya, jika sakaratul maut datang kepada beliau, jangan ada orang lain di sekitarku kecuali istri dan anak-anakku. Beliau juga berpesan jangan sampai auratnya terbuka. Beliau meminta dibacakan doa bersama, dimulai dari istri, anaknya, dan terbesar satu persatu sampai anaknya yang terkecil, hingga saatnya beliau meninggal dunia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi bacaan qasidah dan doa yang tidak putus-putusnya. Tepat di tanggal Ahad 16 Desember 1993 Masehi, bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1414 Hijriah. Berita wafatnya terdengar di mana-mana, banyak orang yang datang takziah ke rumahnya, baik dari karib kerabat, sahabat, dan juga murid-muridnya yang sangat merasakan kehilangan kepada seorang guru yang mereka cintai. Semoga dengan mendengar daripada manaqib singkat Al-Habib Muhammad bin Hamid Syekh Bakar bin Salim, semoga kita mendapatkan daripada keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتاب العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sama-sama yang kita muliakan, yang kita hormati, Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab dan Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, dan orang tua kita, sesepuh kita Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, dan di sini banyak para habaib, para orang tua, para sesepuh yang pastinya kita selalu mengharapkan berkah dari mereka semua. Yang juga yang kami muliakan para asatidz, dan juga yang sangat kami muliakan segenap panitia Majelis Maulid Arba'in yang selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya para hadirin, para tetamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini berkumpul kita di malam yang ke-6 rangkaian acara Majlis Maulid Arba'in di rumah seorang wali min awliyaillah, seseorang yang memiliki rasa cinta yang penuh kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Kita pun berharap mendapatkan keberkahan dari beliau dan mendapatkan ridha juga dari beliau. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya selalu ada pada sanubari kita.
Karena manusia yang bersyukur sangatlah sedikit di alam jagat raya ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Bersyukur akan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar, nikmatul uzma, adalah junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkumpulan kita pada malam hari ini adalah tidak ada lain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Orang-orang yang memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan mereka akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setiap orang yang ingin selalu memiliki hubungan dekat dengan Nabi, pasti ada tantangan, ujian dan cobaan. Tidak mulus begitu saja. Ujian dan cobaan yang paling berat adalah hawa nafsu ma baina janbaik. Adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Saat ini kita duduk di majelis ta'lim atau di majelis maulid, tumbuh cinta kita kepada Nabi, ingin menjalankan sunnah Nabi. Tatkala di luar sana sirna gara-gara hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sibuk kita dengan tontonan yang ada, sibuk kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena hawa nafsu yang ada pada diri kita kurang kita kekang dan tidak mau kita kontrol sebaik mungkin. Betul? Itu yang terjadi saat ini. Sekarang happy, senang, kita bahagia menyebutkan nama Nabi Muhammad. Tertanam dalam hati kita rindu kepada Nabi Muhammad. Dibacakan burda pujian-pujian untuk Nabi Muhammad. Jangan kau buang kerinduan itu hanya gara-gara hal yang sepele. Jangan kau sirnakan kerinduan tersebut dengan hawa nafsu yang ada pada dirimu. Nafsu itu diibaratkan bayi yang masih disusui oleh ibunya. Dan tidak akan mungkin bayi tersebut akan terlepas dari susu ibunya kecuali harus dipaksa. Tatkala harus dilepaskan, sang bayi menangis. Menangis akan terhenti nangisnya. Tatkala sang ibu tetap memaksa. Begitulah hawa nafsu akan hilang, akan sirna di saat kita memaksanya. Paksa itu hawa nafsu, kekang itu hawa nafsu yang liar. Karena hawa nafsu selalu condong dalam keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di saat kecil sudah menampakkan bagaimana kemuliaan demi kemuliaan, dan semua orang-orang yang ada di sekitarnya mengakui bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Terlebihnya orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, di masa kecil Nabi Muhammad, beliau itu sangat dicintai dan disayang oleh kakeknya setelah wafat daripada ibunda tercinta beliau dan diasuh oleh kakeknya. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Beliau sampai pernah mengatakan, demi Allah, aku lebih mencintai Muhammad daripada anak-anakku. Pernah suatu hari di saat Rasulullah SAW, di saat kakeknya sedang duduk bersama kaumnya, Rasulullah datang. Melihat kakeknya sedang duduk bersama kaumnya, itu kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib berdiri menyambut Nabi dan bahkan mempersilakan duduk di tempat duduk kakeknya. Orang semuanya terlihat bengong dan bingung. Dan kakeknya mengatakan dia memiliki kemuliaan, dia memiliki keagungan. Subhanallah, sang kakek tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Suatu hari di saat berkumpul orang-orang kaum Quraisy tersebut dan ingin menunggu daripada kakeknya Nabi Muhammad datang. Di saat Nabi Muhammad datang dan duduk langsung di tempat yang sebagaimana duduk tempat kakeknya. Sebelum ada kakeknya datang. Kemudian orang-orang mencemoohnya
Dan tidak pantas kau duduk di situ. Kemudian Nabi Muhammad sedikit murung. Kakeknya datang. Kemudian mereka mengatakan, Abdul Muttalib mengatakan bahwasanya dia memiliki kemuliaan. Dan dia tahu tempat yang mana harus dan pantas dia duduk. Subhanallah. Luar biasa. Mendapatkan kemuliaan sang kakek, mendapatkan kemuliaan karena memuliakan Nabi Muhammad. Ini kakek Nabi Muhammad memberikan suatu wasiat. Memberikan suatu wasiat setelah akan meninggalnya beliau, diasuh oleh daripada saudara satu kandung ayahnya, yaitu Abu Talib. Tahu sendiri Abu Talib anaknya banyak, miskin. Tapi diwasiatkan untuk mengasuh, melanjutkan asuhan. Diasuh oleh Abu Talib, yaitu Rasulullah SAW. Ini Abu Talib yang miskin, anaknya banyak, hidupnya berkah. Sebagaimana istrinya pernah mengatakan, Fatimah binti Asad, sebelum Muhammad datang di rumah ini, kami makan seperti apa yang ada saat ini, tapi kami merasakan selalu kurang. Tetapi di saat ada Muhammad, apa yang kami makan selalu cukup dan berkah. Subhanallah, ada Nabi Muhammad. Rasulullah ini pemalu. Rasulullah ini pemalu. Beda dengan kita, perakus. Rasulullah ini pemalu. Di saat dihidangkan makanan, beliau itu paling akhir mengambil makanan. Sampai-sampai ibu asuhnya, Fatimah binti Asad, menyisakan untuk Nabi Muhammad. Disisakan untuk Nabi Muhammad, takut Nabi Muhammad tidak kebagian. Saking sayangnya dengan Rasulullah. Sampai pernah mengatakan, jangan kalian sentuh ini makanan sebelum pertama kali disentuh oleh Nabi Muhammad. Jangan disentuh kecuali disentuh oleh Nabi Muhammad. Maka makanan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Fatimah binti Asad? Bagaimana mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah. Di saat meninggalnya Fatimah binti Asad, ibu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebelum dimasukkan ke liang lahatnya, Nabi Muhammad lebih dulu masuk ke dalam liang lahat, tidur di liang lahat tersebut. Semoga Allah lapangkan kuburannya, ibu ummi ba'da ummi. Ibuku setelah ibuku, Fatimah binti Asad. Karena memuliakan Nabi Muhammad, pasti dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Mendapatkan kemuliaan yang besar, yang agung. Lihat mereka. Bagaimana mereka tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, mereka berani mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan harta mereka, mengorbankan apa yang ada pada diri mereka. Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengorbankan hartanya untuk Nabi Muhammad. Dan para sahabat-sahabat yang lainnya, menantunya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu-satunya pemuda yang akan mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Zaid bin Haritha mengorbankan tubuhnya biar hancur untuk Nabi Muhammad, biar sirna untuk Nabi Muhammad. Zaid bin Dathinah mengorbankan dirinya, biarlah mati, ditusuk dengan tombak, ditusuk dengan anak panah. Yang penting Nabi Muhammad tenang dan selamat di rumahnya. Aku tidak ridha tempatku ini ditempati oleh Nabi Muhammad. Subhanallah, ini cintanya sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah jiwa hati kita. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanubari kita. Maka apa yang harus kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Hidup ini harus kita mengambil contoh. Contoh yang paling indah, contoh yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad. Tanpa contoh tidak akan mungkin kita bisa mengikuti, tidak akan mungkin bisa kita menjalankan. Contoh kita Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat. Allah mengatakan laqad kana lakum, sungguh telah ada, betul-betul ada, pasti ada pada diri Nabi Muhammad contoh yang baik
Kalau kalian ingin mengikuti menjadi manusia yang baik, contoh ini manusia yang ada pada dirinya betul-betul memiliki kebaikan. Kebaikan untuk dunia dan kebaikan untuk akhirat. Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada tanpa ada keraguan sedikit pun. Uswatun hasanah yang ada pada diri Nabi Muhammad. Ingin baik dunia kita, ingin baik usaha kita, ingin baik pekerjaan kita, ingin baik jual beli kita, ingin baik muamalah kita, ingin baik diri kita dengan Nabi Muhammad, ingin baik diri kita dengan Allah, uswatun hasanah ada pada Nabi Muhammad. Bukan hanya urusan ibadah. Uswah, contoh yang baik, di dalam Anda berjual beli, contoh Nabi Muhammad. Jual beli Anda tidak ada gurur di dalamnya, tidak ada riba di dalamnya, tidak ada merugikan orang lain di dalamnya, tidak ada unsur-unsur yang salah di dalamnya. Kalau uswatun hasanah, contoh yang Anda ambil, contoh Nabi Muhammad, bukan contoh daripada orang-orang kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berdagang di pasar sana, yang mereka tidak mengambil contoh ajaran Nabi Muhammad, tapi mereka lebih mengikuti contoh pemahaman orang-orang kafir, orang-orang yang tidak jelas, yang tidak ngerti ilmu, bahkan mengikuti hawa nafsu. Yang penting banyak, yang penting kaya, yang penting sukses, yang penting keuntungan besar. Tidak peduli itu halal, haram, hantam. Betul apa betul? Ini yang terjadi saat ini. Luar biasa banyak di luar sana. Kalau mereka mengerti di dalam hukum jual beli, khususnya dalam titip menitip, dia akan mereka tahu. Oh, ini nggak boleh. Ini ada unsur kerugian di dalamnya, ada unsur manipulasi di dalamnya, dilarang oleh syariat. Dan kita ambil ini ayat. Kita tahu Nabi Muhammad memiliki contoh yang baik. Sudah kita pelajari, sudah kita baca, sudah kita mendengar, duduk di majelis taklim. Setiap hari majalis, betul. Duduk di majelis-majelis, dari majelis fikihnya, majelis daripada majelis tasawufnya, tauhidnya, semua majalis. Tapi bertanya dalam diri kita, kita tahu ini sunnah Nabi, kok berat ngamalinnya, betul. Kita tahu sunnah Nabi, kok sering lupa mengamalkannya. Ini tahu sunnah Nabi, contohnya kecil kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita tanpa sadar, Nabi melarang kalau makan itu tangan kiri, dia sudah terbiasa. Bahkan tahu Nabi Muhammad makan tangan kanan, dia tidak cuek saja, tetap makan tangan kiri. Nabi kalau makan duduk, ini makan berdiri, kayak sapi. Nabi Muhammad SAW, kita tahu sunnah-sunnah masuk masjid, keluar masjid. Mau masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Begitu juga masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Baca doa dan seterusnya. Kita semua tahu. Tapi kok berat untuk mengamalkannya. Tapi kok berat untuk mencontohnya. Dan sering lupa untuk mengamalkannya. Betul? Betul apa betul? Nah, ini yang terjadi saat ini. Kenapa? Coba introspeksi kita punya diri. Introspeksi kita punya diri. Duduk di majelis taklim bukan 1-2 kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali. Dengar fikih ini bukan 1 kali. Luar biasa sering mendengarkan kajian fikih. Sunnah-sunnah Nabi. Apalagi di acara majelis, hidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Sunnah Nabi dia tahu tapi tidak dia amalkan. Bagaimana mau hidup dengan tenang? Mau hidup bahagia? Jangan dianggap kecil sunnah Nabi, karena sudah bergandengan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang kecil sedikit pun. Jangan kalian mengatakan, hanya sunnah. Itu ungkapan syaitan yang ada pada diri kita. Hanya sunnah. Kau penghinaan kepada Nabi Muhammad. Penghinaan kepada Nabi Muhammad. Hanya sunnah. Gak ada yang kecil sunnah Nabi. Kadang kita juga sama, semua tahu. Nabi tidak pernah meninggalkan untuk memakai siwaknya, tapi kok berat. Memakai siwak, bawa siwak berat. Kalau bawa duit nggak pernah lupa. Betul? Betul apa betul? Bawa siwak, tahu siwak? Siwak tahu? Tahu siwak? Berat dah? Berat. Wah berat. Udah kayak bawa semen 1 sak, 2 sak. Berat bawa siwak.
Padahal semua tahu, sepakat para ulama, siwak itu sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu siwak, bahkan manfaatnya besar. Orang yang memakai siwak, bahkan orang yang sholat 2 rakaat memakai siwak lebih baik daripada orang yang sholat 70 rakaat tanpa siwak. Lupa lagi siwak. Beli siwak, masih mikir 20.000. Beli rokok tidak mikir lagi. Apa udah otak setan? Betul? Iya. Siwak 20.000, alangkah mahalnya. 20.000 masih mahal, murah, coy, murah. Kati mahal-mahal kalau sunnah Nabi. Dan tidak kati bahasa batin. Untuk melawan setan supaya tidak lupa, beli jangan sikok 10. Taruh di kantong sini, buka lagi, taruh di sini. Nuah dari sini, kau ketipu setan, syukuri. Tipu juga itu setan. Benar tak? Jangan kita di setan juga kita tipu. Nah begitu. Nah kemudian Allah mengatakan untuk bisa lebih mudah itu mengamalkan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullah, bagi orang yang selalu mengharap kepada Allah, mengharap semua supaya diberikan kemudahan untuk menjalankan sunnah Nabi, supaya diberikan kemudahan untuk mengikuti uswah yang ada pada diri Nabi, untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah. Musuh kita ini banyak, dari bangsa jin dan juga dari manusia, dari luar dan juga dari dalam. Maka minta kepada Allah. Liman kana yarjullah, barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan, diangkat kelupaan, diberikan kelancaran untuk menjalankan sunnah Nabi. Zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha kuat, Allah. Amalkan itu. Betul apa betul? Liman kana yarjullah, barang siapa yang berharap kepada Allah, ya Rabb, aku duduk di majlis maulid ini, berikan aku kemudahan untuk menjalankan sunnah Nabi. Hawa nafsuku ini berat. Di luar sana di luar sana gangguan yang begitu besar, tipu daya yang begitu dahsyat. Ya Rabb, minta di duduk majelis ini, tempat ini berkah, minta dimudahkan oleh Allah menjalankan sunnah Nabi, dan tanamkan ya Rabb apa yang aku dengar daripada apa yang disampaikan oleh para kiai, para ulama, para habaib, berikan aku kemudahan untuk mengamalkannya. Aku ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad supaya aku bisa mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad. Tanamkan meminta, liman kana yarjullah, minta kepada Allah, minta diberikan kemudahan, kelancaran, kemudahan. Wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang selalu banyak zikir. Orang yang banyak zikir itu anggota tubuhnya lembut. Bukan lembut tangannya pacak maling, bukan. Wih, tangannya lembut nih, kenapa? Kalau maling nih lepung cepet. Bukan. Orang yang banyak zikir itu lembut anggota tubuhnya. Artinya gampang dan mudah untuk menjalankan sunnah Nabi. Banyak zikir. Wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, dan orang yang memikirkan hari akhir. Yang ketiga, yang kedua. Ya Rabb, hari akhir. Hari akhir itu semua kita tahu, hari akhir adalah hari pembalasan. Pembalasan itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia darul tempat untuk kita amal, di akhirat tempat untuk kita mendapatkan suatu balasan. Tidak akan mungkin di akhirat mendapatkan balasan yang baik tanpa engkau melakukan yang baik di dunia. Apa yang kau lakukan di dunia, di akhirat akan mendapatkan balasan. Maka engkau berpikir, dengan aku menjalankan sunnah Nabi, dengan aku mengikuti Nabi, maka pasti balasannya akan balasan yang baik. Yang paling istimewa balasannya adalah engkau mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad, di barisan Nabi Muhammad, di belakang saf Nabi Muhammad, dimasukkan surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Engkau tertanam, ya Rabb. Aku mikir bukan sekarang, bukan mikirkan di dunia. Aku menghafal sunnah ini bukan untuk nanti supaya rezekiku lancar, uruskanku mudah, disenangi oleh orang, dianggap aku orang yang paling alim, orang yang paling banyak sunnah. Bukan. Bukan itu. Aku mengamalkan apa yang
diajarkan oleh Nabi supaya aku mendapatkan balasan di akhirat. Balasan di akhirat itu hal yang pasti dan engkau akan mendapatkan di akhirat itu cuma dua tempat, imma jannah awin nar, surga atau neraka. Tapak ning tidak kate, tidak surga neraka. Mana kita nak surga apa neraka? Tidak, aku nak tapak ning bela ajulah kau, tidak kate. Tidak surga neraka, itu di akhirat. Darul jaza. Dzakarallaha katsira. Yang ketiga, untuk lebih mudah mengamalkan akan sunnah Nabi, yaitu orang yang banyak berzikir. Zikir itu melembutkan anggota tubuh kita. Dengan zikir anggota tubuh kita lembut untuk beribadah kepada Allah. Bangun di malam hari, beribadah kepada Allah, memperbanyak sunnah Nabi. Hal-hal yang sunnah-sunnah Nabi diberikan kemudahan. Masuk kamar mandi langsung ingat, jangan lupa kaki kanan, kaki kiri, keluar kaki kanan. Jangan lupa waktu masuk langsung subhanallah, langsung baca doa. Keluar baca doa, dia teringat. Subhanallah. Tidak artinya tidak lost begitu saja. Kenapa? Orang ini selalu banyak zikir. Setiap melakukan, keluar, ini mau kemana? Ke masjid, jangan lupa baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sha'in, dan seterusnya. Jangan lupa baca ini, jangan lupa baca ini. Kenapa? Ini sunnah Nabi Muhammad, kemudahan demi kemudahan. Karena banyak zikir kepada Allah. Lihat 3 hal ini yang Allah katakan. Ya. 3 hal ini akan diberikan kemudahan untuk mengikuti. Contoh yang terbaik untuk kita adalah Nabi Muhammad SAW berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat hari pembalasan akhirat. Hari akhirat, hari pembalasan, supaya mendapatkan balasan yang baik dan yang paling indah, ada mendapatkan pertolongan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak salawat, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita luar biasa saat ini kaum mukmin muslim yang terjerumus 2 hal yang digandeng oleh Allah. Semua tahu, hanya mengingatkan. Al-khamar wal maisir. Al-khamar wal maisir. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Itu orang yang beriman nih. Orang kafir enggak, bukan. Orang kafir jelas kekafirannya kekal dalam api neraka. Ini orang yang beriman, Allah memberitahu sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, apapun yang memabukkan khamar. Hati-hati, luar biasa banyak para pemuda-pemuda kita. Banyak daripada kaum muslimin, mukminin yang mereka terjumus dalam hal ini. Khamar, baik itu yang berbentuk pil ataupun sabu ataupun cairan. Betul? Yang paling murah mungkin beli tuak. Nak murah lagi ngelem dia. Nondok jingok kiron kita tawaduk tak taunya ngelem. Tawaduk nan budak ini ngelem. La ilaha illallah. Insyaallah di majlis ini tak katik kalau amin. Ting ketahuan. La ilaha illallah. Al-khamar ini luar biasa. Kerusakan di sana sini, hancur di sana sini. Mental mereka rusak, pikiran mereka rusak. Ya. Kurang ajar di mana-mana, bahkan terhadap orang tuanya. Bahkan saling bunuh satu sama lain. Ini tipu daya syaitan. Itu keinginan syaitan sebetulnya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Tujuan ini dicekokin khamar. Itu tujuan supaya kalian saling bertikai. Supaya kalian saling benci membenci. Supaya kalian saling bunuh membunuh. Supaya kalian saling sakit menyakiti. Itu tujuan syaitan kata Allah. Ini al-khamar. Hati-hati, itu banyak tuh, ini kampung-kampung, hati-hati, yuk tahu, ya bandit-bandit yang jual sabu, yang bandar-bandar sabu, kasih tahu itu, tobat sebelum mati, di kampung ini juga ada dalam-dalam itu, yuk tahu, tobat sebelum mati, taubat sebelum mati, ingat, jangan kau merusak orang, jangan kau merusak umat Nabi Muhammad. Kau akan hina di dunia dan di akhirat. Lihat, kampung ke kampung luar biasa. Masuk dari pelosok ke pelosok. Nggak ada kita tinggal diam, nggak ada. Bandit-bandit kayak itu yang harus kasih tahu, dinasehati mereka.
Dinjo tahu mereka merusak luar biasa. Awal dicekok dengan gratis, lama-lama ikut menjadi kurir. Mereka mudah diciduk, kan mereka tidak punya biaya, mereka maunya biaya yang besar. Mereka cuma masuk 1 jam keluar lagi, bandit semua mereka. Banyak kaum muslimin yang tertipu oleh mereka. Iya. Dan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, al-khamru wal maisir. Perjudian. Tahu judi? Tahu judi? Slot tahu slot? Tahu? Demen? Main judi slot. Kadang duduk di majelis, di belakang main slot. Itu di sana, di sini tidak ketahuan. Nunduk, tidak tahu ini slot. Duduk majelis taklim. Ini anggap oh ini game, tapi game mengandung judi. Kau mendapatkan hasil, kau jual dari hasilnya judi. Itu ciri mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu mereka. Judi duit dak kate kosong minjem. Pinjam mana? Minjem pinjol atau pinjal? Tahu pinjal? Pinjam. Pinjaman online. Untuk apa? Untuk judi. Untuk judi. Minjam untuk judi. Judi kalah. Judi kalah minjam lagi. Judi kalah bunuh diri. Habis. Dak kate minjam lagi. Nah, itu satu paket sudah. Ini Allah lihat nih, ini lihat yang terjadi saat ini luar biasa nih. Al-khamr wal maisir. Al-khamr wal maisir yang meracuni pemuda-pemuda kita. Mental mereka lemah. Untuk ngajak bela Nabi, ya udahlah enakan main game online. Enakan main apa namanya? Judi online. Enakan main slot. Enakan duduk nongki dengan orang-orang maksiat. Ini yang terjadi saat ini. Allah ingatkan kepada kita. Kalau kita semua diingatkan oleh Allah dan pasti Allah akan berikan kabar gembira. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan baik itu di dunia dan juga di akhirat. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Allah ridha kita semua. Dan tidaklah kita keluar dari majelis ta'lim ini, majelis maulid ini, kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yang sakit diberikan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua bersama dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah tidak haramkan sebelum kita mati bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma syarribna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Allahumma syarribna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astagfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarafa wa karrama wa majjada wa 'azama wa radhiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrugna min ba'dihi tabarrugan ma'suma. ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى شجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Qabul. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok
akan diadakan di Majelis Tauhid bertempat di Jalan RW Mongosidi, Komplek Casa Pelis Kalidoni.